大家平安，ya jawai tu choa kajam-jaman nama katinana sulibat. Saka tu choa kajam-jaman naurita supuina kaina chama si mazai tua kurusai, mazai tua sang-sang-sana suratan, mazai tua dusapuru katu sepatia kayam, atu dusapuru katu shiva kayam. 哥罗西书1章24节到29节。Au pai aku sisurapai amasan timon ku sikarbaruba sakamaya. Au aku sisurapai tua aku kinacaba-caba namasan mabana zwa namasan kinacaba-caba ni pilisitu wa kiukai. Mabana ko si atsubu-tsubung tua ini ka nama atsubunga si sirapayan ni Kristo. Ako sini kisang sa sekaulan tua kiukai. Sini paparanga jenua cemas tanwa ke namasan numangwaan. Au aku sensengan mabana matsubung temau cikar tua kai noa cemas. Ai chua si zaazao wa kai sini zaazao tua chau wa ai kacawan na masbari-bari ta kemasi si chuayan lakwa pati kacawan nga pakelang tucu tua marka piniri noa cemasa chau cemas na salinga tua pakelang daya maju taichua sini zazaawa kai tua tu uri na makuda azwa katerigua na mangwa noa na ala-alanga au aichua kai noa ya maya tutsu na kizang kanumu ti Kristo manasika izonga no puzangaran tua kipangad tua rigu au pai tiamen temau cikeramen tua pacara ti Kristo sana papula-pula tuania cawan paki papolinga-lingau tua cau-cau wanga tumuru-turu tua cau-cau wanga anya si ayat tucu-tucu ula na kemala masaruan cau-cau wanga tua cemas sa kita belanga tai Kristo pai mana sika na masih picu-picu raken tua jua sini papo picu-picu ni Kristo dan waken na picu sake ipujeri-jerian sake papula tetua ku warung akisamula tua sika maatsubungan aicukai no cemas sini bici kimazai tua Kerosi书1章24节到29节。tu chua kajam-jaman na sini putarwan tianukin au mi ya si zaazao au mi ai chua sini pasamarau mazai toi chua希腊原文动词关闭呀是当时神秘宗教的用意，奥秘是向一般人关闭的，体验奥秘经验的人要紧闭嘴唇，只有特定的人才可以明了。犹太人将他们的教导分成2个范畴，一个是明显的，另一个是隐秘的。当上主与他的子民重新立约时，摩西说，有些事情上主我们的上帝向我们隐秘，但是他启示了自己的法律，我们跟我们的子孙都要永远遵行。新利比奇麦的段生命记的29章29节，
保罗就照他对旧约圣经的理解，重新诠释奥秘，为之赋予一个新的定义。新的定义。Sekarang, ayo sini pasamalau tu soal kajian jaban nuat semas. Harusi papa kini mana mitanuti. 我何时听见福音，而体会到基督在我生命里？我何时听见福音，而体会到基督在我的生命里？Lakinan kini mana? Oh, Aisyah sini turu, ada kini dah sini supu tu sa kajaman-jaman kain nuat semas. Ayah kena bisu janu Cina mapulat. Aisyah dinyoja kita supu nanga patsuna gemadu kain nuri. 主啊，愿你与我同在，赐下救恩，使我心明白你的爱已向我显明，好叫我能彰显见证你的荣耀。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka jam-jaman nama katinana sumupu tua kaino cemas katinana sulibat tu soka kenyataan ayakana pasamara 大家平安。